Sanibonani guys, kaManqobileni ngiphathela amanqampanqampa kuzokwenzeka kwi-homecoming ngeviki elilandelayo. Kuveze ukuthi uSifiso uzobheka iselahla amathambo ezama phela ukuthola kubantu bakuba sebalala ukuthi ngabe ngampela kwenzakalani kwindodana yakhe uMpendulo njengoba isigula kungaboni ngisho udokotela ukuthi iphethwe yini. Kanti kuzothi kusanjalo ebese ethola impendulo azothi uma etshela umankanyane kumane kushunquthule endlini impela kube sekungathi-ke manje uyamchukuluza umankonyane okwesibili. Guys, uSifiso uzotshela umankonyane-ke ukuthi-ke abantu bakubo abaphansi bamtshela ukuthi isizathu sokuthi kugule kangaka uMpendulo yingoba kumele athathe uZethu amenze unkosikazi wesibili. Kebe useyinyathelile-ke emsileni-ke kumankonyana ngoba uzobe siyamtshela kahle ukuthi wena usebenzisa abantu bakini bakobheka asebalala ukuze ulethe uZethu emagcekeni ale khaya. Futhi guys, uzobe siyahamba kuSifiso eyocela phela uMagumede umama wakhe umankonyane ukuthi angenelele phela azame ukuvula amehlo akhe umankonyana abone ukuthi kubaluleke kangakanani ukuthi alethe uZethu emagcekeni laphaya akubheka ngoba mengenjalo impela bamzomswela uMpendulo. Guys, akupheli-ke lapho, kuphinde kwavezwa-ke ukuthi uShwabi uzobe engamnikeze ngisho ithuba elincane lokuphefumula uNgaraji njengoba phela amthole embhedeni nonkosikazi wakhe. Siyakhumbula-ke guys ukuthi kuleli viki akamxovanga kanje ngey'bhakela, hhayi impela umabokoboko ubhuti uNgaraji. Kushuthi-ke guys uzoyitshela ukuthi hhayi ngoba vele usamnika iy'bhakela ey'mbili ey'ntathu sekuphelile, kanti kusakhona okukhulu ambekele kona ukuthi phela amjezise ngokwanele ngalento ayenzile kunkosikazi wakhe ebekade emthembe kangaka, eze amqasha wamletha ethaveni yakhe wamtshela ukuthi-ke uzobe isisebenzi sakhe. Guys, ngiyakhumbula nangalesi khathi uNgaraji ethi uthola umsebenzi omusha kanti hhayi udlaliwe unikezwe i-scam. Wahamba waya kuShwabi wayocela phela ukuthi ambuyisele emsebenzini. uNgaraji wamvulela izandla nje ezimhlophe wambuyisela, kanti akazi ukuthi ubuyisela inyoka endlini ezogcina imchoboza. Akupheli-ke lapho, kuphinde kwavezwa-ke ukuthi uphindile uzobe siyabona ukuthi hhayi khona indodana yakhe uSiphamandla isisemathandweni. Kanti kakupheli lapho-ke, uzophinda. Siyakhumbula-ke guys ukuthi kuleli viki impela uSiphamandla ubekade enza ama-picnic endlala amagwinya guys, ngisho no-popcorn nohlufo ezama phela uku-impressa uNomalanga. Hhayi-ke uNomalanga ugcine emnikezile-ke i-love letter ekhombisayo ukuthi hhayi ukushela kwakhe kugcine kuphumelele useyamqoma. Manje kuwe sekunako konke ukuthi-ke abangani bakhe-ke uSiphamandla bazobe sebeyamphoqa ukuthi asale eselala naye phela uNomalanga. Asazi-ke guys ukuthi la mntwana uzobe siyakwenzani lokho ngoba phela hawu guys, ngenze isikole lezi akumelanga nje sicabange ngisho uyicabanga leyo, kodwa-ke asithembe ukuthi ugele uhlakaniphile angeke nje abe sebhuqa nje amazwi ashelelayo kaSiphamandla agcine senza into engamelanga ayenze ngoba guys, umfowabo ubhuti Phoyisa uSifiso impela uzomane athathe umfana amphose ejele, ilokho nje azokwenza. Guys, aphela lapho-ke amanqampanqampu e-homecoming. Ningakhohlwa-ke nawe ukulandela amazwibela azoqala ngoMsombuluko kuze kube uLwesithathu. Ningakhohlwa nawe ukusubscribe ne-like ne-comment. Until next time, bye. Sanibonani guys, kaManqobileni ngiphathela amanqampanqampa kuzokwenzeka kwi-homecoming ngeviki